Pozdrav. Pozdrav, Haris je dobrodošao. Reci nam, Daorson, kako je nastalo, kad je nastalo i kakvi su ti planovi? Daorson. Ako se gleda na stranici internet, Wikipedia i ostalo, oni imaju pogrešne podatke. Oni spominju oko, 500 godina prije nove ere. Međutim, taj stolački kraj je puno stariji. Puno je stariji. Čak možda par hiljada godina prije nove ere. Po tom starom gradu, centru plemena Daorsa, ilirskom, dali smo mi ime Daorson. Kad je nastala izdavačka kuća? 2015. Daorson je praktično nastavak udruženja Broja na mostovi, koje je počelo 2006. kada je i Una Forlag. Međutim, vremenom došlo je do gašenja i Una Forlaga i Daorsona i na neki način se ova aktivnost nastavlja preko Broja na mostova i Una Forlaga, tako da sad aktivnost ide preko Daorsona. I kakve su aktivnosti? Daorson je objavio 20 knjiga do sada. Broja na mostovi su ranije objavili negdje oko 25 knjiga. Neki autori su isti, ali imamo i novi autora. Mlađi knjige su uglavnom na našim jezicima. Ima knjiga na švedskom, ima knjiga prevedenih na švedski, ima knjiga, evo, ova jedna nova knjiga što se priprema, ona će biti prevedena na francuski. Tako. Trenutno, jer mi smo tamo u gradu Ševde i najveći smo izdavač u oblasti Daorson. U oblasti Skaraboriji. Planovi. Pa možda da budemo bolji nego Amazon, to sam ti ja rekao prije. Pa dobro, treba uvijek imati ciljeve ovako dobro postavljene. Treba podignuti letvicu. Apsolutno. To. Vidim, govore da se hvalim, ja sam iz Mostara. Znaš, svak kaže, ne pjevaj, kaže, u Banja Luci, ne trguju u Sarajevu, kaže, i ne hvali se u Mostaru. Reci mi knjige koje si izdao u toku 2021. i 2020. i 2021. 2020. smo objavili 7 knjiga. Prošle godine, znači, ne znam, negdje 4 knjige. Bio je 21. ja. Tu je imao moj prevod Strindberga, što smo imali književno veće zajedno. Mislat Medić ima jednu knjigu Marhov Prijedor. Mislat Tajanović ima knjigu na švedskom. To je udžbenik iz filmologije, Filmska lutka. Krajem 2020. To su isto knjige koje će biti predstavljene. Objavile su Tija Mahić, bajku Una i Kobajagi Zmaj i Anesa Karajica knjigu Nemoj nikom kazati, ja. Reci mi, ono što me uvijek fascinira kod tebe, tvoje zanimanje i to čim se sad baviš su dva različita svijeta. Otkud tolika ljubav prema knjizi, izdavaštvu, prevodilaštvu? To isto kad čovjek ima ženu, a ima i ljubavnicu. Dobro, da ne pitam šta je šta tu. Znaš, ima je dosta koji ima ljubavnica draža, ali ne mogu se odreći ni ovog prvog. Dobro, to su već neki disfunkcionalni porodični odnosi, nećemo ulaziti u to. Najnovija knjiga je ova prevod Šime Ješića na švedski. Da. Bajke koje si ti prevela sa Erikom. Uz pomoć, naravno. Erika, to je najnovije. Da. Reci nam, hoćemo li pogledati Isječak iz Strindberga, je to planirano za danas? Ili kako ste? Ne, iz Strindberg je isječan za sutra. Isječan za sutra, ok. Sutra ćete znači imati priliku da pogledate snimak sa jedne od naših književnih večeri srijedom, koje se organizuje svake druge srijede.
u 8 sati navečer, ide preko Zooma i toplo vam preporučujemo, pošto je program jako zanimljiv. A također imate i mogućnost da dobijete knjige često. Oni koji pokažu interes za to u samom programu. Te književne večeri organizuje Društvo za pisce, prevodioce i bibliotekare u Skandinaviji koji organizuje ovaj sajam. I MBV, naravno, trezvenjačko društvo u Švedskoj, koje naravno ne smijemo zaboraviti. A velika pomoć, naravno, je tu i Haris koji organizuje snimanja, grafički dizajn i reklamu i održava stranicu na kojoj možete naći snimke ranijih književnih večeri ako ste kojim slučajem neko propustili. Da. Ok, nastavljamo sa prezentacijom još jedne kuće s kojom si ti zapravo i tvoj rad povezan, a to je Lijepa riječ. Samo bi prije nego što dođeš, ima još mi sarađujemo sa Art Rabic, Goranom Mikulićem iz Sarajeva, a sad smo počeli saradnju i sa Lijepom riječju iz Tuzle.